Pi ngiring iya magini gipor ke bementam, im kerdo ya kabam kadi, im kerdo ya kata ka cing don kam ke iya bangi don kam, haga baken jado, wat ngim kerdo iru iya ketien. Mentan no ya lap lila sota, bun pelat, tang baka jing kerdo kalong kanumut bukan jis. Ada. Ya ketien juga jis syari. Ka jing kerdo kepus ni bakado, kam dai bakerdo ya ketien. Ketien kan pau, tang ba. Kanungut bakren ni jis. Kata avi kan kerdo. Nomor baru kenapa menyedai subang mai wah aktif tau tang ba ni tang banyo baik jaga jinga subang lang tang banyo ya jinga ya dai lang mo dak situ katai kalau dia jing arsap Yoro try. Kubeli pi baru ke nompet ke be ke jongi. Saya sin ngai ngu try mengila mendor ringkat biang hakane ke studio ringkat bat ki pastor ke be ke jongi pastor Bante bari pastor Maulong. Sisanya aingo utrai nak kapor nak katayo nak kesgi ngiyo menyasam ya ke keting jung trai ngiyo ban pla japi ya ke ibu trai ukren hangi ringkat ro kumzu bekelong kata ke ketin ke bekenjam sim ke belong ro kunjing bam ya pi kinong pet barhoi benta kan ke sngi ngidan ya ke kubor ke ba le si kan kam pla kan diat bar kumzu ro kan kam ba kan ni namar ke de ke bau jisu menshwa ke por menshwa hakaba kumnu habudan maksenran habudan barki Parisi habu Ukran kalau ngaba kata-kata ya kata kajingya keren kata kajingya perkat kajungi kum ki pastor bedan negapor nya perkat ja kata ngiong syubo lada ujisu udan menta udang don menta udan mangi menta bat haba Ukran yang giktin kumbo Ukran hakapor menshwa hatu tharai don men pediang yu kadang kajing ja bengi pet nak gospel jing ane school nak menriu ka tukhat menriu phong tu kaung kum ni namar kata shibo nek senran jung haba kliyo sngo kliyong kani kalong ka ketien ka ba than wei bula sengap yu lada kini senran untrai ki bala jodoren kat butrai kini ba tep bahas phong jisu ki kan ya kata kamut ka dik ka batof ba takum tanginya pet ya ki kita ki bau jisu kran bakalong ka ba kata-kata Hani ke pomenta tunglik minya sengap so yak bai pastor Bantai dan banbatai halor kata. Please bun pastor ya. Bakata ka ka jing shisha shubu lada ujisu umpat wan menchwa shubu lada wan menta baru don hapdeng jongi haga ne ke juk ba mental ne haga ne ke por ba menta. Kata ka ka jing kli hatu ki briu kin sengap yu. Hatu ki briu kin sultanat yu. Hatu ki briu kin pediang yu. Namar ka ketien ke jong try kam dai ka ba jam. Namar bau jisu ong ta ngam shim lawan ban bu ya ke jing suk ka perthai. Ngam shim lawan ban bu ya ke jing suk nre ka wat. Ka wat te. Tading tam ban kran jing suk ka suk polat. Bat ni larang ikran ngi nangi kata ban syukran jing suk bat. Bat baru aki beriur kin pediang ya kata. Lalu jisu ong ngalawan ban bu dia ka jing suk nre ka wat am ani ka at ka wat ka penyaklat mo filpai unong di do udan ya ka wat umat pak badeng ta kalat ka tu ka siing bat kalat tu ka do badeng ta ka wat ka le yu ha ka porthma ki penan kam da ka wat tadeng ta ka wat kalong ban ya talan ha badan bamat ni bandung da ka tahiru ya uta uba ya le persya bagaktin jong play ka de ka wat mo lanang ipuli naga kitab ke jong u Isaya kalau menengkong rekod kat kendai ke ong ba ani kamdei ka besuk te utrai ong ne lada pilong ki bekloi bat bakongo pin ba mi ke jing ba jong ka ri henre lada fikir nga bat ye le kiat fikir nga bat fi le persya ye kata ka wat lam kan bamdu ye pi namar ka syentur utrai ka lakren ye ka fi na ka syentur ke jong utrai kami ka wat lam pi ujisu la fi pulin na jing pen pau nong menengkong ga khot ka bakat arter ter hang tu ngi bagawai na ga jinglong ga jong trai ha bau yones u yu bana ka shintur ka jong ujisu kami kata ka white lamba arleng serti bana pi mo ong ne ka khot khan rio uladon na ka fi ka manju nyau ki klor bana ka shintur jong u ka da mi no ka white lamba arleng serti bana pi na ka shintur ka jong blai kami ka balon
kami ke benar. Hot. Ukran ru. Sibun ki benta ka ba David ke jingsuk ke negatai. Henry bun zin ke ketien ke butra Ukran ka dung ka tenra ka penmong ka pen ketang ka pen susi. Ya kita ki breu ki ba dei ban kelade. Bagaimana pastor Fiong? Kadai pastor pikiran amarang Jisu Haning kapor menta bawa nga habang perkhat ya kata menek begini ya siya begini ya yo bani kren kumne nga perkhat ka kentin ka banengkong do bo Jisu ula kren baka record apa ka Bible kata ka day ban bau dap khat arsnam hapo ka temple udan he ba ukpa kiwan badu ong ya ujisu kumne mangan puri dekat ba saupo pra ba saupo kenda kalau nong ka ba kos pelukas omne ti haba kila yo i yo kila yo sngo kindet bat ka kmi jong u kala ong ha u ko khun belai memelale kumne yangi hakmi ukpa jong me bat manga da ka ba songsi ngilawat ya me kata ka de ka kmi kalawan kala batai yo jisu pe jisu kentien manengkong do bala record kala kran do jisu hane ka ong ute ul ong haki belai ba piawat yanga phim shem tip bagadai yang banlong siya pangki aka ru ki jong ukpa jonga pi kene ni ka kentin nang kong pakat ki kon ki ja ni yang pi le kot ikon pi lap pi kren kon jubab ko ni bilam no komentar pastor ang kawat kene kam dei ketin wat ka ketin kene Paru dan nang tu. Kalau dia menong kupayu tapat. Mau melek ke bisnes ke jong kupa. Ma. Kalau dia menkeli kata Andre jar ki sengap. Namar ba ujisu Ukran me ke jing sha. Pen sumba wa ya ka kemene yu kupa. Lani yano inoro Andre udan bi men persua tang yu kupa ba benai. pi ka trut kana nu ka ketin ka basisha am kam judon ke jing yakle kreme direct kamong hara kene ke jing siapan ke jing sisa kade ke jing siapan hara ujisu ong nga ngalong ke jing sisa da udah ong tengah ngalong jing sisa de kata Ukran me pak ngam yo i nga abang apuli ka Bible ngam yo i bu udon bu unkren kanu kanu ki jai kentien man kelan Ukran me direct to the point pikili ujubab be direct ya kata uhikai ujubab direct ya kata de kata ong mo ana fikwa ka hima ka jong belai lenti de ka bakem uklap ong ka ba gelut ong gelenti ben yo ka hima benang ka bakem wa mai piap long jing sai piap long mulu udah batai de ya kita bat kata ka de jikai lada hakani ka por menta ngaku apa nong fi pabun sin aku ngani ka por ka juk ka ba spa snam ka ba arkuwe bangiem bon la compromise na ke ka ba ujisu ang ujisu ngala ba nong fi unong kren ubalong ba persobang ya ki skor handre ba pani kendo ya ka pop ba de ka sisa wat ki bam sobang ta ki bam kumene fil asdang hi ban pule wat ki senrar ki ang kani ji kai jong me ta ka ba ba kata ka de ka jing sisa mo pastor Pi gumba ban dia kata ke ba piong menebu jisu mju keren kelan. Kestiben ngong Petros nong maar gene ke kot ke ba arfu ari ke ongom ni. Ubam shimla le pop lemni shimla shem ya ka ba arsap ha ka shintur jong u. Pi pe ang ni ka keren shai be ubam shimla le pop pi kai ka jingle pop ka wei na ka jingle pop ka long ka jingkeren arsap. Siapa de kumai ka ketien kami de kumai. Pi ujisu ya kai ka ba Ukran bait na lo ka donut. Hanay ka ong shai bi ang ni ya ka ba shimla lepop lemni shimla shem ya ka ba arsap ha ka shintur jong u. Ujisu kamdan kata ka ba arsap ho kamdan kata ka jingkren ka ba don ka ba kren tangban persugo bahai ki breu de. Tagadi kata mlada ujisu don hakini gisi ki ba menta. Bon ki breu gin tot wat adu mentar ki tot te utrai. nga su perkhat pastor kum perthai menta mo bengi em haga perthai social media mun shua ngi em durdarshan ni ek ngi sipet bet kan ba ai nang ta kawan ka cable labon channel ngi layo manta ni social media umdai ta mangi pet ngila roban phai kti ni ta kasing pet ngas tunat ngam tunat nga thrai ra manta da sangap jika jo jisu nga thrai bon la comment ve
Kata ka komen ke jongki em ngatrai jisu nong ne no hikai bakla. Maksudnya tekren mah khamar ne de kuta ka tara komen sih yung ne terla syukran bet. Menta manusia ba komen na khamat ubun na. Menta le ba komen na dian itu la apalat ke. Naman ba buan ni ban ya kendo mar khamat kile kumba. Bes palat teman na dian cek asap. Pi, YouTuber ruspa, isomla ruspa. Ubakla yu ba pli ukeli. Wang kuno la manyo iba bring. La patay wang kumo ngalale lot wang ibu bat. Eno delot iki baro. Habo tahu samla ruspa uli pai no. Ari mas ngap no ya. Justru kalau ka ba yu ruspa baru cai magi badai. Kamsuk ya ka ut baru na tu terdia. Pakat kata ketin bi adu kisran kyong. Kata ta ka ba tan kata te. Adu kisran kedut kyong kata ta ka ba tan. Pi kita cekak panggayo kurim. Hadu bagi serar kyong ba dalong kumta ta ba syang marwai. Justru ang barok bala. Pi abe pak kiti jikai jong udah. Dan ra kata jikai benong me jai sengap. Hadu bu udah poi man kira ngapuli ya kini ke bental yang mau seluruh sia. Turai sya bat ngihap doai kini ke bensia magindon. Namar balai ngaperkat hadi kalenong ka bapra. Jong gospel Yohanes. Haba uyekren bat kita ki reuniam. Ak to kapor. Namar bu be no mo ya kata kebriu nong baklim mo kabakiwan lam ya kita ki briu. Kita ki nong tho bat kita ki parsi ki wan lam ya ta kebriu kabaklim. Gisa kila perkat be ujisu syabe malen temau. Haba la ayu kumta haba bakut bat ujisu ya keren merki baki ong Abraham kumta. Uong ya ki bat yang ni kenten takhat pasak-pasak ong. Pi long no kupa jong pi usoi tar bat dia kejikwa jong uta ukpa jong pi aman banle uta ulalong unong sono brio nadu pamenang kong bat jusa ha kejing sisa naba kaba sisa kamdan setia hau haba ukuran ya kabalam ler ukuran naki aka laki jong naba ulong ubalam ler bat ukpa jong ki jinglam ler Wow. Pi long no pa jong pi usai ta. Cuma tadi ya lap store kuta. Pi long ukpa jong pi usai ngatarai itu salah salah temau terai. Tikenawe. Di bomlong man keren. Tanau pinakan mau ba uta unong lam khamat mau ubalaya lam shwa ujisu mau ude Yohanes. Yohanes ulong kum jisu keren be pak. Uai be kumbade ban keren kumbade banong Tulong pi ki kun ki. Lukas nomor lai dekat bat nyau ka ong. Namar katau lo ong ki pat ba ki balai mi no ba on pen baptis mau yaki. Ki kun ki siu ki besaj. Wei bala maham ya pi ba pin pet yap no. Naka jimbitar kaban salap. Nabakum tatu zaino igiso ki bede biang ke jingkala ka bamut. But what sedang ban ong ala ding idon u Abraham. U bolong kupa jungi. Nabanga ong api bau play ula nakiniki ma ban pen mi kun ya Abraham. Pi u Yohanes ru. Ani ke jingalap jong ur ke ba Pi damar hakad poi por jisu tiginong tho parsi ki ong ngi ki kun jong Abraham dah. Ujisu baruang pilih gikun jong syaitan. Kini giong ini kun jong Abraham ujisu direct wai na dorbet. Mono bang kulit ni. Darah in the fist. Super kat beta. Yung nungan segap. Perkat yung pay ba. Yung ada suang biki ko. Sipsan. Jisu pa di kibala sos terdat ki parsi ki nong to. Hidai gikun so syaitan. Ani. Kaki di beliau. Kebut shot target kayak nang tur shot target. Labi dari pay ba na bitan kerdan. Ni tavin pay u kajing jong Yohanes ro. Balai ba karandang ka juga kadukot na mabukur persiapit yung Herod. Yung kajing song ka kajing bag Herodian. Lada ushu use bit di sugar coated verses na ni kita ki sugar coated mo ki bala kle sini da ki dikintin bala kle sini ka bapin tiang ma bana shu Herod try mauru ladon lang ha katuga jaka baki ki syat. Mauru try la persiap pensyong mina khamat ang tu ye kalan menengkong no igay. Pi, haba mau mengidang hikai, ngana hikai kini ke por juga ketian. Ong nyau tuli balang ada ke nyau jat kijinget ki beri gitu. Bar kamda mereka batai ya kini ki church age mentah mengidang don haka por juga balang. Bang ke balang ke pemadu di balang lu di kaya ada. Ke balang ya klek ada kan ni. Ruem, shirwem. Tementah kadi kata ada pi. Utu balak bahan klek. Oh best balak.
Unie bam keren banyak nga, keren banyak uta itu borok pediang. Adjustment. Hari fikiran ni ka jing sisya, la man pediang. Samar way. Samar way. Pwedeng panada na. Pwede Munta. They'll screw you. Munta dah dapat ikop kata dah. Munta dah ikop la pihak banding su adjust lang kiway. Lada fi lah kajam, fikiran ni ka jing sisya, melaman pediang. Fi mentang istu nak beri kata beli. Barobor kinong keren bet ban posna kesko upol la ong lupa timuti. Kisami kinong keren ki bastunat bahai kesko. Fi pen mi ida la dia dah. Mo ki pestunat bet ya ka skor de. Amal fikran ki jing sya ki dan ki skor ki badat. Dai kimla pediang dah. Kim la pediang. Tanya puli tak dekat ma. Na arti muthi mo lenong basau ke dekat ke balai ka ong. Namar ka por kan ja haba kinum sya skor ki jing kai bajanai. Lat kina. Kapor kapoi te kalong komentar te vi jing kai ka badai sya nak tin joblay ya. Ibru yung kata tam song yahap. Kata tam sudai. Namar bala da vi ki jing kai ki bajanai. Ki don ki skor ki badat. Kinya kentan ala di ginoi kai kan kum ki jikwa brai jong ki. Bakin pun pai no ki skor ki naga jing sya. Bakin pai no sya ki puris kan. Oh. Tegada rada unong yalap ukwa be banyo ya ka appreciation ya ka zingero na gibreu nga try unda picture leni unda I sugar coated mo gi bakle kentin mo gi breu kina ngap kina subang gi skor gi jongki Ya kita itu kibrir ki kuat sengap. Badanang long ne. Ade banang bani tu khana. Nong itu kana. Nong itu khana. Mdei su nong galap. Nong Umdei keren, nong yalap basisha. Mo umdei evangelist. Ya kuat unong itu khana ba pensau tanat. mental di tam motivator dah. Oh, Ada right. Handai umdan ni saya nampak Bible umdan gitu ki kai. Kamdan dia kata. Namar uci su fina pek ki kai ki jong o am. Ani ki bopon ki eno ti jisu. Ngasu perkhat ada uci su mentau dan ngasu perkhat udan ni ka balang. Kan ungot benda jesa. Namar ka Bible ka batay abakut sa khat ar. Tik sera maro ino. Ta we di no we let no. We pet lu kuit no. Babon dia pet lu di las. La perkhat kumunong serai na kumunong elam. Hakan jado along failure tu. Feel ni. Lada haka juga por 1,000 ngut ki bangai kinmi no. Bakla mo no, bakla pastor na bakla bangai na gino. Mo, ngidon ni kajing sekri. Shumon kinmi lon paro ki para bangai. Te kita ki barang sa tikin keno. Kin keno be pite jisu bi kai kumta. Na shon pite pastor bi kai kumta. Fi jisu mi te fi kata. Nga ko abalong fi kamde ke besok. 1,000 ngut ki para bangai kinmi bi sin mi bi. Sukli sekat aru. Ya. Uji su ongam sania na mi ru. O mero menyelai na kum no na. Lalok buk hidu no. Hidu, Close no ikan ministry nga lang no. Balay haru uklam compromise. Ya kajing sisya. Ya kajing sisya. Kani ngade kiki kini ki por mental do. Jisu dan hangane ka por mental. Kanungot semua mental udan ka yeng mane ke jo. Kanungot malah jeseng. Kanungot. Oh ki kamba ki jia. Findel ngo sana jar ki yo amat de kamba. Yes. Kibam. Hari kan mau ke kamba company ba pinne ba dutrai. Tang ba pilai amat ika kamba company kenara ba pilai amat ika jing penem. Nama kisana jar kilai bam yo to kupu jong ke kamba. Yes. Dok ka jong ke kamba. Henry ki klem dan kat bat ke jing kai ke jong jisu. Mi ini eru tu batu. Wong judas pastor udan bentar tah ministry bu nyelap kemah kecing pa aru. Libek sud libek. Udan bentar teh. Reuni pat sedih pastor uladon bentar kawi kecing temu. Tengah ketika tahu pastor long apa kan dia kata long gitu kiba sure lende kiba tut ya katu kecing keren jong jisu. Kini kiba aktif pastor ya keketian. Yes. Henry kiba melek pat dia kata. Namar kalong gumne kadau kade em kimelen shu ban pediang gitu gi the hardcore teaching. Kade. Jongka testament barem. Namar hakapor basi on the silent period of God mo. Kadon ka bentah ka history. Hadin jongka kitab Malaki. Hoi kamdai ka kitab Malaki ka bakhadu kidon ki verse na po chronicle. Kidi ki kentin ki bakhadu kata ka de jing tho na ka testament ka ba rim. Hadin jong kata ublay uklam kran jo. Kuma saus pa life usnam. But kada village ka history pinlam ba hangta kimi ki farisi ki sadusi ki nong tho.
Jisha shwa kata kim dan. Shwa kata kidon bek ramba lingdo kilebi. Kita gide be kenjam seme ban hikai gide kini be kam dan ni. But finum lap ruh ka testament barim don synagogue. Ka kentin synagogue finum lap testament barim. Nama ka temple. Terbendekel. Hapok kiri habre bisata mo. Hanre hakita ka saus pa laipos nam. Kiseng ya kini ginong rem ken. Kiwan ra ya ki parisi ki badon la ka jong ka jinge jam ka don ka debate apa dah kita nama kadi ka fi hakapor bo blame song silent ubreu em ulle ki regai. Pindah kan mau berkata dengan nuksa jong sol. Usol haba ublei ukam keren so ya kulmar jemu hadu kata-kata ulei sekanong lek bertong. Uni ba peniap lo dikinong lek bertong. Hadu kulmar ba ublei keren. Ulei sekanong lek bertong. Pihak to kopor ba ublei keren so. Pi kumba ong hapo ka kitab Amos kata kajing kerdo sebab pule. Kitab jung Amos kol nong pra kado kaba karwei ong hakmi kisngi kenwan ong trai ublei bangan pa gajing kerdu akari kajing kerdu kupu lemne gajing sliang ko henry kajong kabi osngo ya katiru trai. Fi kani kaba uya tho lupa Amos kawan jia hakita kisnam saus pa life usnam prox kia bo kunta. Saus pa life usnam bo ublei klam syam lakaran hadu badala kayu Yohanes la kayu Jisu habo Yohanes usdang manialap kawan yang kaktin kajong ublei. Mat kam ta me wan nan dau blay ban keren lang bau Jisu ukon mo but kani ka benta hak to ko porem kimi pat kini giweki ki jing hikai ki sepen mi ka synagogue namar kata ka temple ka onda bakilai wan phai biang namar findak sutu sipa ka hima Israel hadin bakal alik sa Babylon ka wan phai biang ka kami osu himala jong kilawan biang sa kari jong la sanshare ki de kimit Persia pada ki sidon tangki governor rang to kimde ki king so hadin kata kawan ke Greek ki klam yo so sim wan haki Rome ki sutho ba la ngim ICM ki kimlong ki bo no Herod bunde sim jong ki lokal jong ki Henry ka bor de binangi long tik kum mentah ngasu an uksa hak mo hapok jela jong ngidon sim William sim khairim kita ba ki yo bor na ka district council kimnon ka bor la de kalong kum churu hak to ka por Herod udah ni ka bor Henry hakum kata ka por kidi ki wei per ki kulma aram ki sei la ka jong hen yang say no parasi la ka jong kimi ki sadusi kimot kin nongkong chak de ki kawai ki wat ya ka jing tho nong tho ki de sha ki wat na ka jing tho hari hadin ki don ba mi hap to point of view pia we ar lai kum ta bar ki stang bani kendo no ha ka temple ki hab bani kendo no haki synagogue kan bar ki kila kampan kerpang ya ka synagogue bani ka temple kila kampan kerpang ya kata bar kani ka de namar balai ya kata kaketin jong kajing si syakil do hey borong baling do don bor su kata ta uling do don bor su amar hapai ba ka sansar pat dak ini kata ka de ke ka ba ha ka to ko bor bola kai Jisu ke bu ya kendo de kata par kalong kum juro menta Kila thao hi bi ken. alai tau hi Kam dai shu na khin jong blai. Kalau Jisu long deadly against ya kini ki tradition na. Ki bla shu thao hi de ki breu. Takara udah long Persia ya kini ki Sadusi ya kini ki Parsi namar kamdan ba ublei kulemut ben mi ya kini ndai kini kila shtawi tadi enta wat ya kini shakriru ban sat ya tagi luta ba tagi khuri kila shpen mi ya tagi tradition ki jikai ki ba khala ki ba per ndai ki la shule la kale aga ta ka por ki pai bar ki bot la ka bot ba klem da tip ya kan nongrem klem da tip ya ka jisha ya ka ei ka ba ublei uman tadi enta ngaju omai kata ka no bla thawi do breu em haga jishkri blai kata kalau dia lupa ke belakang. Gede. Tahu, pastor Jisu pastor tah lo jang kata fikir mentas pang kata ka pat ba tah bekinget pat ba lain pastor kinget bahaya kitu kiba. Ima lek kum tu tah. Banyak ke ketin jong Jisu Jisu keren kan. ke ai ka ki yo em ki kloy ban nget ke ai ba yo i kan ma wat Jisu kendo to nong Samaria ya to nong Samaria kalau kuat bani itu ke kambak kong penganuan tong shoot nang ni tu. Kong ai nga kata ko Shortcut ni. shortcut. Kata ni kecing long bajong no brio. Nga kuat bani yo i. Di yo i am kinget kloy. Ada ke ba yo i borsin kam dai ke shisha. Kum kan nuksa ha ka por ba shet phidia ya ka surok. Phidia i kum balong jin ha phidia jangai. Yes. Hari kum no ba phidia han phidia i chupa. Ka khamat ka thop palat. Hari tentang nginget bet ke bangi yo i. Dia kata automat ke Bible kau. Fing asnat bau Jisu ikran ke tong Samaria uang. Kiba mani utrakin mani hang men semba Jisu. Fing nga ma phi di mano.
Mo ngai pastor mo pi pastor fi demon. Ngi hamban sutu ngi dalang ngili original fi. Ngong ngastunat bang hikai kani po Bible school. Ada fi puli ka Bible kabanung kong do ka jubab ka jingkali. Where did I come from? Na ingangawan. Kata. Ngapuli ka science nga kulmar ka jingman. Ngawan no syri. Mo kila batay hadu kata persen ka ngaya sri mat usri. Nang ta ki ong gadon ka Big Bang Theory kum ta ka batay. Ya ka pa kilo ka dala de ba prikim la he ban proof lut dalam sedang. Hey ba ong iwan syri hey pa ka Bible kong ngingim day. Kani ka mat. Ushim ya kata ka do bertha na kata ka kendo. Bat upersat lah ka jong ka mensim. Mengide yo mensim. Sisen ba kani ka mensim kalami kani ka day tang ka do bertha. Mun ngamday ka niya na. Nga day tu mensim. Day ka tao ong ito kanong Samaria. Kiba mani ublay kin mani mensim iti siya. Tekan ma ba yo ngi burom no ya kani ka kendo. Kado. Ya kani ka do. Kata. Pi kung mapuli mentan ni pastor na ka kitab Amos. Jong Amos katulad nung Pra. pra dekat makatway. Kung ba agisngi ki bakat do, mday bakerdo yukpu kabam kadi te. Mday kerdo ika ketin. Pi ngiring iya magini ki por ki bamantam, im kerdo ika kabam kadi, im kerdo ya kata ka jing don kam ke ika bangi don kam haga bakin jado. Wat ngim kerdo iru ika ketin. Mentan nung yalap lila sata. Bun pelat. Tang baka jing kerdo kalong kanungut bukan ni jisya. Ya ka ketin juga jisya. Ka jing kerdo kapus ni bakado kamday bakerdo ya ka ketin. Ka ketin kan pahu. Tang ba kanungut bukan ni jisya. Kata vi kan kerdo. Namar baro stunat be banya day be subang mai wa. Latip tau tay tang ba ni tang banyo be ya ka jing subang lang. Tang banyo ya ka jing ya day lang mo. Dari situ katahi kalau ada gajing arsap, mah katahi kalau ada gajing arsap, katahi kalau di lupa kapop. Tadi yang tam, lada ujisu keren ni kita kikintin kuma nadu sedang mana. Orang amsim lawan menbo gajing sok pertain mereka waj. Barhang tu PEM beningkong benilai persya iubrio omri kupa. Na yang suatu, tu yang pulih mau orang no. Kong ba wan mut kalawan man bo ikajing suk kapertai gamsim lawan bo ikajing suk mereka wat nabang ngalawan bo breu unyele ban lau kupa ndi ne kran kata bashabar nang kong na yeng siwa habi fikran ni kajing sha fi ne ku nang kong sha baru kupa baga babel ka ong ni ka kun ru ban la ka kmi ka persa kurem ru ba kasangkan kurem bagi nong shun ubreu kin long ki ba na yeng jong uhi haba ngidon ya ka ketien ngidon ya ka jing shisha ngidon yu jisu ubalong ka jing shisha kinong shun ng kong kin din na yang lakran be yang tu kinong shun nei kinong it kinaw nong shun si sin ba vibot yu jisu dai yang ta la daw jisu udan hagini gisgi ki bamenta ngai unjun dal syakam ubun sa sya kan jabi ko majaman shwa mental kalau ngom sa na na bet kena Habakut usak maroi. samaroi Tanya besar lagi di isi lagi kena school ta. Ngaji ko beli batay kena school. Namar ba hapong urus bentar pastor yang ini mo ka jiskri jungi. Kilas akan thok ba ta. Mengidi jiskri ba si alam bakla pastor bentai pastor mulong no kay bakla. Kindi kim jule Good Friday, kim jule Christmas, kim jule Easter ta. Berkat layeng juki de pastor ke bagi iwan kita ngelek ta ya kata. Terbagi pastor kamdai ke besok ke manwan nang ni. Nama kila atip maki yang ba kini kimle. Hendak nama bagi terang ke ketian padam kiwan lah kawan. Ba no kiwan pastor ke cis akaran kina yang ta. Kalau ada kata-kata bagi tip beta ba pal le me plai poyong tu tang kata koi pasal long ke belong maki. Ngai sai lengo pastor mo pa pila apoy ya keren ya kata. Jikun tho be yangi bangim jule. Oh. Hey sai kili ba kata ke jingkili. Hey pat ba tho ba dei ban le. Lada pin lap ikawe ke dekot. Na Genesis mo kadon hapo ka Bible kadon kumba laipo we hajar hapo laipo ar hajar tali dekot. Ha ka Bible. Kendai spa ar po kendai na maklanga kidon kilon nong. Lada lap nang no kowe ong dei ban le. Nanget
pastor buat mga. Nginin kong do. Ngin lek kapalat. Nagkakren niya kajing siya. Kamot bangamngit bu Jisu layap. Uyap. Kata ngap. Ni pedang ya kata. Nama ka Bible kata uyap. Bat ulami pat. Bat ulami pat. Baka Bible kakren siya hadin lais ngi. Kakram ong hadin ars ngi. Mo nesis ngi. Kalam keren ni kan. Hadin lais ni. Kamu mo ngingit ka Bible kan. Ngimla ban sungit be siong be smut menta niu de sentiu hang niu dan. Fiang pe pastor ni sentiu beem. Dapat ikut beem. Harenga ngatip bau niu de sentiu beem de sentiu plastik. Piong sma. Nganum sma ra orang sentiu plastik tu yang sma. Ula ban long sentiu hando di plastik pat. Long sisa tu ni. Umdai sentiu ba? Sisa. Temen ta kaya ka ai ba ong kibreu. Dah keren history ngiru tip bah history. Mentalim tergama ang baro nong pet suat Google lang tu menu sedang. Latip menu sedang. Lat apa tak ilut terkamera benda dah iu yang ni. Susu ong yang ni nget je kan ni badai kesentiu beem. Tinggi melar ban pedang nama ngatip tu plastik dah. Tambah vila ong mapi dengan melar ban ong. Pihak ban peni yang apa beem dah di balong kumta kan. Nama kan ni ada sistem kadang wanu kalong kum ni. Wong na ibing an ivy scroll pastor nget no. Nget ni original. Iya kata melar. Nama nget kan dia dah. Kristo. Oh vila puli ka Bible. Kan ong kan hajar sen ro. Mo. Kung ki pastor la puli kan do sen dah. Hari ngaklam lap ta ong vi lai po arajar duna ki dekot kidan. Sakin. Kendai spa arpu kendai teli kilenong gidan. Hei kata ia kata. Wak senram Yesus betul lang tu. So nong to Apostle Paul to yaki siti. Mu klam mention hang nong nuru. Jule hiru. Jule ira. Nang ta Hebrew kepada ki nong to dalong sure ki kadon ke benta bu Paul to ki don rosa ki wei pat ki nong to ki ong kidan. Ki batip bahaya ka testament barum ki don lang hang ta ong huru. Nang ta wat to upara jong Jisu Jacob. Jacob ta nong le sikha jo hanmen jonga. Steve Jacob ta. Ta dong dong ur de list juda de bun to juda kan mau you enok. Ta boleh num kan mau pat ya Jisu bi klamdan. Even ngan mo ngi kan ni. Say sunna ki book of Enoch. Gospel of Thomas. Say sunna ki wi ru ki gospel ki badon prapo tam da don jing to. Nganum ong tang nen ru ru ta. Ta kadon saknya pulai. Kadon plus sudah kita prapo tam ya kidon. Wat nang taru dah. Sa supen i yang i ong hang ni ka to peni. Tarik sni. Tarik kesgi tengan sangai. Ni keren ni. Fi habakran ti hab sutu be ki jing sisa. Kau kalom ni dah ngi im ka percaya ka bangi hapan chani age jing to. Mentala dang ai ka yeng e fi yang sim no pastor tu ka yeng. Sibu klam ai jing to. Peace ngos kam mi tarai ka jing ai. Anytime ngila ban pan biang. Mo? Tagadi kita la daga de ka yeng na ka khando ka jaka ka kali ka motor na gano. Habdan na ka jing to dah. Mo wala daga de ka give room mentala hap to ka give deed. Mo hap dan na ka jing to. Ta khalam ka jing to an pen chong nong rim kum no. Ngas na pastor Christian bagata ka dai kinong biria haba upol bo silas kiwan menyalap. Ki dayet binia ka jing to. Kamu pistol khatnyo. Khatnyo de khat ba spokat wa hing to. Kidit binia ka jing to. Lagi ni ki long am kum ta. Kamar lagi kai testament berem. Sisen bi kai testament thamai. Ki pediang ki kai apostol. Sisen apoi testament berem ki dawat ka don ne normal adon itu. Pinalo ai kan ko. Jisu perbu yakran mo sa itana. Om may nabala to dah. Yes. Ukram ong nga ka ong. Wang nabala to. Tingir ngi wala jing to. Fi bang ngim tip ngam keren ni no pi kwa ban le song api. Ingin pernah ni Ngim peram hira. Har ngam yoro hiru ba pi ler. Nama nga ngatip te ka jing to. Tapi ru nga say na ka jing to. Tengar nga sa pediang ngi kata. Pi shu wan rabet ka ji kai jong no sanga. Kamlong hiru. Namar ba ki apostol ki ong lada fi seng nong rim na fi tei ya kata na lor ka ya ka bangi ladap tei mo te ka mo to ngi puli kita ka khot mo ngas tunat kata ka dei na Galatia iwe de khot ban riu nyo to ngi puli she kata khandiat mo
Namar bakadan dak way baka gospel dak way bagi jikai gini gisngiam. Tapuli pastor nang to. Shti jak sinong galatial no meningkong no kabenrio terter. Ngaskulingo bapila kenria no sen kata-kata na uta balakot yapi hakajinga eu Chris syakoi pag gospel. Kabamlong gawai pag gospel. Henry tang badan kapan kuslaya yapi bat kibakwa bat pen kelas ni pag gospel Chris. Nang tapra. Henry lada mangi lanu angel na badang ya tukana hapi ya kanugo no gospel baper. Nakaba ngilay tukana hapi. Tuay bulong bulatim no. Ay bulong bukom no. Bulatim no. Lawilap dak way pag gospel. Dak way pag jikai. Long balatim yu tau brio. Tangi puli yang ni kapora mo kisti meningkong korin nang balai kedekot bispau. Hai. Kom no. Kat bakum kat jinga eu blay ya kabala ahanga kumurang ba nong tay bestat ngalaseng ikanong rem. Kom no. Kum nong tay urang ba nong tay bestat ngalaseng ikai ikanong rim. Te uway pat utay na lor. Kamot ya ka kabala tay dagi apostol ngihap bantay na lor katake. Yes. Nang ta? Henry to way pa way undu sumar kumnutay na lo. No. Na katway. Namar omdan bala banseng daki way pa kanong rem na lo kata kabala laseng kabalong Jesus Christ ken. Mla banseng. Dagaway pa kanong rim ya kabala laseng. Utaw di Jesus Christ kan. Pi ya ka kabutrayo hikay ya ka kabutrayo peni uome ka long gaji siya. Tagaday tamla banuan rapat daki way pat kiji kay ban shu add up. Kaktin ki joblay ka krensya ya kata. Kung bay menom pentam ni peluna. Yo ba ublay fina puli no Ezra ro na to kung nga ban rio. Kada khat way ngas na ta gitu kada khat ro. Ngala ay hukum ru bajar uban penkela ya ga ketien baon launo ya ga khung na kayeng ju bat baon kentiu bat sedien ya halor jengka bat baon pelong lembertat ya kayeng ju na markane. Ada mlong ban penkela ya kay ya ka ktien. Yes. Kalau dah ktien kalau ong kumta kamu exactly ya blai kumta. Nai pentam nai penduna. Markanuan ra apat ka jing sniu te. Iau tau brio balik kata. Pi pastor dan finang kren sepang sti Galatia. Naga jing tho ka banang kong do jang testament thamai ka diga sti sinong Galatia. La tho ye ka kumba sapusan edi. Adu hapok san pho edi yo. Kata ki ai. Balai ka poi tho na mo Paul chi shom dei ban tho da ka siti. Hadu ka Paul ki le hale mo umla ban poi sha Galatia upha ro ki da ka siti. Badu ong ye ki kumno pila pedang da koi gospel. Perbangang lang don ngahikai fi da koi. Habang ngam dot shu pila pedang da koi gospel. Namar boleh kila phai yang no sa kajing le niam jeng kijo. Udah bitari ki. Oke Galatia jeng sa Galatia kam dei jaka jeng kijo. Kisah ki gentle. Hana kini gentle ki ko along jiu no. Ui kulmar wang akhlami kai bi pin kala jiu. Ngai kai bi pin long nong but jeng Chris. Yu ya kata. Poi sa koren kuma pila puli mana. Hakal nong benengkong wang akhlam pan baptis po koren kata. Boleh ngaklam phai ngam pan baptis. Kung tatang gibrek yang pai kacing pan baptis sum kam mani kai. Pai Paul wang kumta. Hai episode part pan baptis kan arngot. Wah hakorin ngaklam pan baptis tapi nama hakorin bertrain nongkong do udah Apollos. Nama Apollos buat Paul ya perba. Hey sili prat show Apollos. Habli perjanai Paul. Hapo episode ulai jua Apollos. Ulai perjanai Paul. Pan baptis lagi tu permaji kai ai pan iki. Ki storai oblai pedang musim koi. Pi perji sengoi. Pedang tu Yesus. Im dah semua tu im semua tu. De hakoren ro kawan dia ya katahi. Ya katahi bu Paul ulai ya kaban. Dia kata ngi ango ya kajing syakri baro man syua. Hade kat panginang la man perjanai pengin ya kajing long janai kan. Mo mentah pengitip teh ke Bible. Teman syua apa tip dan baik kai tinggi pedang meja kata. Hari onda bangalawat bangam syam ngam keren banyak kita ki bala jule. Hari ngasutu bang ngam dei ban le ngam lapat. Syuk ya kan ni kan. Hari tangkawai pan ngahikai ro ikiwai. Bakam dan kum kata hapo ka Bible kan. Namar kawai kade ka wara ro kajing pan kiai ki par banget kan. Namar pi kai ye kai. Kinwan jesang mai tang kita kisngi. Badu brio lada umyo le jesang boro stior te boro sisnem ro. Re laurio ben le jesang tang sisin sisnem. Te usngo kumba la tengen ta kamen sim. Lada upep makana boro sisnem ro no problem. Ali sisin sisnem. Ne arsin sisnem. Uyo ben le jesang gini gisngi kerpang. Usngo kumba ani boleh lama pergi kok. Kata kai kai ka jing syukur. Hatu kata hikai ke Bible ni. Kami kai teh kata. Bible ko ang umde ben i no ki jing sang lang. Andre
Kaniam gikai mlele mo sa shim shuti no one tang shisen sa shim shuti no bar hisna sa one present being la shim snap. Kati gede eke be tengko be kecing ya. Jisu ada kong nanti jangan makim dah. Anak kena sakit sih baptis. Ada. Oh ngipi. La apa sih no. Ngitip balai ngisanyon ben kere. Nama orang jisu kamu bila ada don nak ni kapor mentana. Pi tengah siya keren pastor at ngini keren jay no. Mo keren jingit no. Ngisu to pat yung jisu tangon yang ibat. Okay. O milatip siya memela pat ke siya. Kawai ke David ngim siya krin nakabanta ki congregation. Ngim siya krin mantang ginbon pa ba. Namar ngiyo jisu labon pa ba ilot ti jisu. Ngi siya kritang kawai. Bangintip ya kan ikaktian, bangin pla ya kajing siya jangan ikaktian. Jadi kita mau jisu ong kita ong ombaro ong hanga atrai. Bani orang segi himaki beneng. Ritang kita ki bale ka manuk pa juga ba beneng. Hakata ka singi kin ong. Hatung im shimla yalap aka kerteng ka jome. Hatung im shimla beno ikso ya kerteng ka jome. Hatung im shimla le ki kamba ro aka kerteng ka jome. Hakata ka singi jisu ong. Klet no nanga. Ngam juli tu ipi ki batrai boman. Boleh utrai ong kata namaro boleh. Kitip ya ka jingsha kilan ka jingsha. Kichu yalap tambah kilam yalap ya gitu sih. Baik suit the bay, lagi kamar lagi, tambah kamdan kaktin juga jadi sih. Tapi kita tahu terang kilek no nanga, pergi baju tray bamban orang amju itu ifi. Kan mentoyo kengin sekri belai yang bakat do tray orang am itu ifi. Namara belai begini kibriu kikwa ya kajing itu no pat ba. Kajing itu na kibriu, kajing ro na kibriu. Kadang tu kita dekor pastor filaan pulih. Naga no Yohanes no khatar khot basau puar sapulai. Lakum taru bon na ginosan syaru kilanget nya u. Henry namar kita ki parisi kem ya pla ya kata. Yo ba organ tat no ya ki na sinagog. Naba kile yet ya ki jingero jug brio kamtam ban ya ki jingero jug blay. Jingero jug brio. Am ya ki jingero ka jong blay. Tading tafin kan mau ki shakri ki jong Petros ro. Finda pulih kata mo filaban shamba kilawan kam ki apostol ketu kalau nang besar khot khat khandai kilawan ban pen sange te kini ki reuniam ban yalap yo jisu no ki ongum no Petros ongum no sao khat khandai Henry Petros boy ones kile thu baglo ki. La ka song hakmat ublay bersengap ya pi kamtam man ublay tu kan ma pi namar ngingim la ban keren ya ki iru ya ki binglo i baglo asgo. Ni ban keren ngai ka jisu sha kamot tu kan ma pi ong tu perkat ma pi ning skap ya pi ning skap yu blai na kamla ma pi na kamla blai na tu kalau nong basan ro dekat aru kendai Teo Petros bat ki apostol kile thu baglo ong. Ngidai ban ko ngo yu blay kamtam ban ya ki brio. yu ko yu blai kam tam mut ning kong ngi haban ko ngo ya u blai ban ya ki brio tading ta jisu ngalong mga lenti ngalong mga jingsha mga jingim ngalong mga kelenti dan takawi kelenti ya ambon ra kelenti tangkawi kelenti kabaar kajingsha kamut udah ublay dan takawi pat udah tang ublay bolong kajingsha tadi kita dan takawi kelenti takawi ka option dan bon option kamut hap ko ngo iktin jong ublay kabaar la filako iktin jong ublay fi syam ublay para fi syam ublay fi syam kajingim lemda kum tang akot kabalang lo de kaya ka don ardli kelenti kawai siya ka bakriat kawai siya ka basyet dehing tam kakalalong kabasaan. Badeng tau trayo ng amito ipa. Wangan prino nagisintur ka jonga. Namar blay u ijli pelat. Ya kita kibiya kle jaktong. Kibiya kle ka sabat kata kabom sisya. Kabaya kle ka jong blay ka jong soitan. Mo soitan nu bersyukur. U blay long sisya. Mix lang ya kata. U blay ongan kanroy no. Nagisintur jonga ngan pre ta. Wangan kanroy pre gibukum kita kijay pre. Ka ngangai pakajia keren terkesi mo ngangai pi ginong ngap bon bilayo jing percaya ya kecing keren but kawai kade nga syukwa ban keren sepangga potenet mo hakane kapor bagi keren ya kata hakapor ban kong di siya kam kwa balong balang mo ngaken mau bet ya kita men syai ya bet kumta harang isu tu tangan gawai kini kibri won kalabamot pat mesim try msyarfi kini gili jai pat kilawan kelabamon on pak dawai sing ini ayu gini. Kim tre syuru belet. Oh, kim tre. Pi habdon ketu ka mensim pat ngi uter boleh ubo teh lor.
ba habdon ka jingkit klik kan. Mensyarai. Mansyarai. Dari nama kata ngikit klik ya kilang berat. Ngikit klik. Ngitip hey bekidon bat hajongi li bun nong kundang mun nasor. Ngila arma keren ya kata. Bat bun kiba mo kiba ngomong kiba wan kaba kilong very high fi am. Bat ngabang lengo tangane kowe. Kata kadai ke kaba blai ule pela. Ngi kambon ki samlaban kirang ba. Bat kirang ba apa kinawan do ki kala samlalut mentah dapat iki. Wow ngapet. Musuhan kong iteman ngam da. Kowe kadai berkata, kamdai yang kani kamdai tang kajaka bawan duai. Ngim juong re no wan. Ngi buromi ki balang bagi kiwan. Hanre haba ki wan no. Kiwan. Namang atip ada penbaptis ada BA bapelikin le sino bat. Kilai. Haba lahi kai jik sisya da. Dari basyukwa tentang basyuk kuala business tapi share baik tak. Apa yang hari bang suto jing sisya la ayaki suto kawan ro ka jingkit kle. But I ngo hiu blay wi lampat hangta. Berkata ketika mon ke jong Jisu. Yo Petros o miit nga. Kamu habang iit yu try am, ihaban besai kilang berat. Ihaban syarai. Tapi kita katai ke ihaban besai, ihaban syarai, ihaban mo itu kilang berat ki jong try. Kamu dei ki jongi. Kilang berat ki dei ki jongi. Kidai ki jong Jisu. Tadi itu habang iit yu try. Ihaban besai. Dia kata masuk ang kitaf sudah beron. Sisa, tahu betul. Namar balai. Ngitip masyarakat tak cai. Wow, sabe na ying. Ay ngo yu try pada. Sisa. Ngiyo i kajing sender. Hado baki breu par ki ong bat kumne. Ki balik jeseng bat pastor bantai pentit skuti. Hado kat papat. Siya kena samla sunanging. Ngau pi dapat yang iam. Mensyua ki ong kids club. Mentah ta ono youth club lah biangi. Youth sudah ngi ay ngo yu try. Namar balai ya kata. Bat namar balai ngi sutut tangan ni gue ngasutut tangan ni gue. Samla si sen la ong kilebet. Yes, amen. Rang ba te perkat lai sen dah. Dia kata ngah beneng yu bun samla na. Namar balai Sana Jisu samlah. sebelah sudah justru betul rang ba tu perkat arsen. Uni kedemas melawan. Ulah kuae pan buat perkat. Joseph no almat haya wong ngadik senran nganri pada. Jairus lawan. Mau uru di orang ba jong kesenago. Ki wana. Harus samla yang baik. Yang baik. Petros, hoi ladon kuat, Tangba. ladon mo, ladon lok, tangba ubrom yang sekir kurip. Kebersih juga samlah. Bersih tu samla. Bersih tu samla. Up ngan ya syo mga. Perkat dia mo up. Kiwe itu mo ayak syo kiwe mo yung ngam celop me lok don kon. Ngan ya syo nga. Ki kata te de kecing kali. Tadi namar kata ngihapan sutu kan dia download jongi kalong kumno. Dia kata hap kan kau tip ikak te dan bapa pikir me kumbak ka kalong. Kumu Jisu keren hap keren. Hap kan me kumta. Ngihap kong ya uy ke. Ngimdan kamban sya yaro haki berian. Ni ban sya pediang ki berian. Tangbu pediang Jisu lah abiang. Dia kata kan kapor ngaku afis puli ya ke Bible. Ada ni Jisu sisya udah nak kapor mentah. Pin pediang terai. Pediang terai. Abe pak tu hi. Kecingilap kemenengkong jeur ko ong baik kelak ka mamut. Kan ngut fi mustunat slow kata. Mau keren bit ong kelak ka mamut. Bal ki bakla em ki di ki briu em ki bolong simple. Bagi kita em ki di ki nong pok. Uniam ni. Kimla ban kelak. Pat ngasu pela kan gue pastor pangapuli mah. Ki briu ki wan da sangap si kai Jisu. Wi kai pak kum tam ki wan bet. Ngisi long pastor tentang orang kitip kibri non seng macam mana ngimle kata kam dai bang ngimle ana makam tho ngisakri ya kasih tho ding ru ngisakri sim belai ru ngisakri ha kata ka bang arsan tarik ru mdai bang ngisakri para ka hap kasi ngisakri kam don kata ba ngisakri hanre ngimle ya kata kan ngiru si pakat kumno hari kibri kiwan bai nomor briu emon lambe trap ngalang wa Jisu mun malay sangap. Cuma tak bila saya kena baby kun subsej. Tiu tu you honest tentang war Jisu kun setan. Abiang gu tiup terai kelejir aja sang tu ukran. Ulai bang lupa vi buat yang Singe lawat labut lupa vi. Wang san ngata tang sekari klik runtar. Pakai buat yang kekli amdan cakap. Buat kaba vi. Mo, do bang terang aku abut dia meh wan.
Wong i no te. Itu kepajong me. Ah. Bayam te bayap deh. Kam kata. Kaba Kau may mahaban isi kupai kami mahaban isi in menbo. Wala juga jing imro mahaban isi. Kaya sam di kata. Tang pastor membuat Jisu am kabut ihabdan be to kamersi kum Jisu ta. Pi ka kami jong Yohanes ba mo jong Jacob ba Yohanes wanda manong boy kon song ti mon ti diang ong ta hatu kila ban le nakaju ci baptis bala baptis ya. Sisa. Oh, Sisa. baptis you para sa kata. Kata ka ba ya. Teng em ngopi lalangi pule be tek kumbo Jisu keren em. Ani Kini dia ibu buat dia. kindat dah. Tahu jisu ong sibun lakot. Kinjal lajat. Terkendiat dah. Ajit. Tangi batof. Ki bala bandrung sakima ke jumple. Ki batof bet ki barof. Iya. Kita kibala ban pediang. Ki bapediang Ya kan dikertiin. Pi ka Bible am kata very simple. Very simple nga siyong. Yung kam pi ka Bible. Kibu siyong ka ka donot ve. Keresa. Ban pediang ya ka cing hikai jong ka Bible. Hana ka Bible nga very simple. Very simple. Kam dai kanunu ka ba ya. Kalau straightforward baik kamu jadi nak jing Pi asap. upol wi kai kumne. Ubahok udon jing sno ayu ber bomohok. Very simple. Mengadi bohok, ngadi nga sutu kilok jongaro, kidi bala kalabamot sudah. Untuk penyaklat no yang liru pedeng joki wong. Penyaklat no. Simple. Very simple wi kai pol. Umai ka ba wong pak. Umar wong. Kidi kibriu try pastor patne ka to ma. Ngopi ka kam ka Bible ka donot jumriu ka. Pediang ya ka ba ka Bible. Nama lana pi pediang ni ka tin duna ta kilok findan. Sisa. Nice so da. Duna ta. Fi kumbo sol mo pastor ni poi yang syata sya testament ke berim. Namar bu ukwa aplat ya ka recognition lene kata ka jing itu lene kata ka jing support ka jing kersan jo pat ba. Tuong ba utrai long tang buong haban kam snap ru ya kibriu. Tadi ing tau ong ngala kam mau bagai syap ting pat ba bangala snap itu sur ke joki. Mo ong gumta. Ina puli kata iwi sambal nong ka ba khatsan dekot ka ba nado arfu arah do arfu sal. Ong ngala snap te ka sur ke jong pat ba na marang syap ting iki. Tu blay ong hang to hi. Laweng ye meri jong sien. Mis kam syap ting pleng ye breu ban yang akut jong sien. Tadi ing tang sunat utrai ong ngala tung ifi belong ki siem ba ki lingdo ale. Mo ula it ingi lo sait ingi dak snam ke jong u. But kumta te ula pen khot ingi ba ula tung ingi belong ki siem ba ki lingdo hau. Hau kpa te. Tagadi katam ladang ila long shisha ki siem ba ki lingdo ladang ida syap ting ki shisha weng no ingi nang ta. Hatu la bando trai kata. Do. Do. Namar ngidu namar ngim kongu yu tau bala thung ngi ta. Ni hab sung thu umde ubri ubathung ngi. Yes. De utrai ubathung. Kumbau Paul keren mau stit met hier mo to bong. Menghap persubha tau bala tung spaya ngi. Ma ladang ngim pensosat ila di dak ni ka jing imam. Ngimla ban long kita ki persubha tau bala tung spaya ngi. Tagadi kita ngi suthu ni gawai ka jing im ka sosat. Ma lada ikwaan persubha tau bala tung ngi. Temar ma uru ula im ka jing im ka sosat nagabenta jongi. Tagadi kita ong yang iru. Menghiapan persosat ila di yegi juni ka jing im. Ya ka bangin persubha tau bala tung. Nah, kerma badan bagi kot mengapuli kalau dong thok ini. Jisu belum masuk lah, bu unlike no, nah tadi sana lah. Hakapor bala kili u cingkri. Lada usuong baik ngala bakla ma. Untuk menu bala sana lah. Kini ma. Ada upo, uang ngala bakla, baru syakem, uang ngala bakla, ngala kumpen rung, yu gentle lah ketempat. Maaf ya kan. Ngarung di Farisi kiri yang maaf. Henry kini kita terlihat mengkompromis jalan kecil kecil. Baik jalan kecil kecil. Jalan kecil kecil. Fi kadang apa ka history, church history. Udah negeri berkata Polycarp. House dan cispa sampai ini. Udah apa ka balang semua. Kalau syakem dah. Nama kecilnya kecil. Kiong itu baru lemah. Uang ini kan tidak. Kod ya kau Paul ke. Uang yang ada di belum Chris. Kecilnya kalau kecil mutai. Mutai apa?
siapa ni siapa pi nomor balik kini kan jingit kecuki kelas keman kata berarti itu terakhir Yang dia kata nong le Jisha. kim compromise mau view jisu ada orang ma ngala bakla akum keren cuma aku try kaman pun sudah pila tang hakayeng ke jong rambaling do aku do bonolan mentangan kamu bang pi ngatharai kin priang yu ko no hikai jong jong ni makin ais ngap tidak kenal jisu yo program da pesan do keren yo am upol yo program da ada upol wang mat ya ngala bakla dan hikai ngala kum yalam bakla yo gentle telepon dan makan ada Petros orang Rom mat ya kinum sa na kna kompong ni tidak ngomong, wei untuk berpemak ya kayak kisah. Dia kata kipion, kambah yang banyak, banyak yang kisah. Ni pat matai long. Lengo Uruguai siya kating ng Yoso ng po siya kapag siyang ni sa karon so sle ha. Ngayon play ka ng po kapag so po kapag kan lengo juga pastor ma kino siya kapag kating. Bat siya mapet ng po juga so po Kita dah bicara about kampalai people belum boleh kampof, ni kamu interesting baru. Memang ni sekali jisu yang malayan pastor malayan palat nan taji balasa palat nan taji. Jika dia berkata juni dia sisa, lalu dia kata. Mereka cakap sisa, oh itu dia kata, abun, comments nyanyi, mau kenal malah kejikan, comments baik, kini itu kampung comments bah, jadi semua dia kata comments baik. Aku boleh review comments lalu aku review siya. Ini benar. Kau mau ini kalau discussion juga hari aku orang mentah, nanti aku store ini dalam yang juga. Punya dua ini kepuas pemerintah. Try yang itu imego pam, tim ke jomel ke ang, mapinyo itu ia ke jingshisha kapulai loy itu. Malah kon pulai loy dari shisha ni loy pelai loy. Dari tamu me jisu Bible yang ini bukan rat. Menginyang ke jingshisha. Malah menginyang ke jingshisha kerana ke jinglai loy agak mensir. Menangger ku mego try, ia ke kon ke jomel ke besnap, ia ke ne kubor hane ke ski. Ia ke ne jingka ia ke ski. Makin yang agak nongrem ke jingshisha. O jisu ang kita ke bi asnoy ke tin, bagi balik ya kiyo. Antharai breu besta. Bulatay yung halor ko mausyan. Terawagan dua bagi konjeme kintay nong rem yalade. Kintay yung jige kame o Jesus Christ. Ang hakata kandaw kabalong kabakin jado kabakin jabriyo. Terawagan tip tang kita kibatay hame. Lanyaw iki kung kibriyo basta. Dray kita giway kibatay yung kandaw kisyaw. Lanyaw iki kung kibriyo kibabihin. Try itip ikanay gaway. Bagita kibatay hame kinne. Bagita kibatay yung kandaw. Kita kibatay yung nong rem jong briyo. Kita kinjat pakai kinjat kan long berkrau. Kedua yang kerku try ni kikon kijau. Dia dah begini lagi nak slow. Kinong le yang ketin kijau betrai. Kedua yang kerku le. Iwe pui balok me play kemat menjam sim. Play ke cimbot ke try me play ke dalo. Try begini diang sisa ke sisa. Try or tang ya kata bagi long bit hagan sisa. Kedua yang kerku hagan teng uci suno. Amen. Amen. Baga kan pulir ini ke dekat suaman ikut ini ke program. Berkata ini naar purin nomor khabai dekat program. Nama nyimla banle ya ke ilu persya ya ke jingsisha. Henry naka benta kata ke jingsisha. Blai ku kuifi ngin second lupa. Shibet da kwa wan jiseng swa. Sanbeti ngin jiseng ni ma. Lani da kwa wan mentalo. Amti ko no kwa. Mulai nak kuat kami biji, bersibet lu angni, ha nong terbaik porsan biji. Sekian dua evi, kalian bertujuh ke besi